Tapos ni gusto, with Ma'am Ingrid. Ato lang ka, sir. Asa man si Bibi ko ha? Wala mo dyan na. Wala bantay. Aman sila dito ha? Hello, good morning. Adung di ko karon sa briefing area. Kay naa sila Ma'am Ingrid. Naman na ako sila gwili siya. So magatang ko darig masakyan adto adung sa briefing. So mananaw gijahang gikan sa gawas guys. Yang sister ini. Oh now no. Murag nag-eyeliner ko guys gamay. Iguban kayo ito ko briefing. Kaya maligsan niya ka, kauli na ko. Kauli-uli. Huli na. Ako umiga guys. Sa Congress ni nga kalo. Wow. Giyo lamang. Nice. Okay. So guys, nana ko dari briefing. Nana ko sila sa Bulhoon. So ako silang atngan dari. Hi, hello. Nice to meet you. Sister sa Kubana. Ay, sister Simbana. Ah, iyang anak ng duha. Oh. Hala, mura ko mga celebrity. Okay, gwapo maguyang bana gud to ah. Puno magudang parkingan. Uyan ninyo. Hi, Ana dito na. Oo. Ha? Ano pa kita ni Ruby Provinciana? Sa probinsyana ang diri ba Isa ko ni Provinciana. unsay probinsyana. Ah, kanang Sa province. ang babae nga taga-probinsya ba? Ano ang babae nga taga-probinsya? Naso ko si hapon dito ra kay mag-briefing pa man mo niya. Timing sa ilang Kadali on. It's ready na kadali. Hala. I know. Ha? Ano? Jam ka? Ang aman to atong tawid. Aman mo tawid. Siya guys, nagkita na pud bini Doc Lloyd. Kanang nali mga nakaila dari ijang mga estudyante nga nag-eskwela og nursing dito sa Cebu City. Diya gwapo nga butan ka dito. Nay, naka nakaila ni Diya, ma'am. Naka nakaila ni mo, sir. Oo. Oo, sikat na ni. Ay, mo swim ka, ma'am? Dili oy Ay, sa bangka raw. Dili mabasa. Okay. Ikaw, kuyog ka niyang lingkod dito? Oo, mabasa ko siya. Ay, akin na yan, ma'am. Oh, salamat. Bibi, come, bibi. Kain-on. Tara, kayo mali pala si... Ah! Oo. Tara, tawid. Tara. Tawid. Wow, taga-Texas. Murag taga-Texas ko na si Mamo. Ang bibili. Ay, hindi man kayo lang kanti. Kaya na may kuan, foreigner or
The foreigner. Alright. Sa manangan ako. Magkuhan ka ng para sa payment ba? Oo. So guys, na si Doc Lloyd may nagsuwat sa mga nga nila handa. Lahin man isuwat ag ladbok sa mga foreigner, lain pud ang mga lokal. So manang nagabot ni mo dari mo suwat pa jud kasi mo nga anja human magbayad ka dato sa kaso. So katong mga wa pa nakatanaw dari mo na inyong buhaton ng mga mo. Shout out na niya sa naglista niya. 뒤에 보시면 배가 보이실 거예요. Muna 저기서 체험하실 may 겁니다. tanawan. Hello guys! Welcome to my guys. Number? Pila number? 258. 258? Di ba ko pwede mo banda na? Nga libre. Napod si Sir Chloe. 자 이제 브리핑하고 이용 방법도 안내 드리고 저희 이동할게요. 먼저 여기까지 오시느라 고생 많으셨습니다. 도로가 공사를 많이 해서 좀 후기는 좀 제거하시고 이쪽 Good morning everyone and welcome to Barangay Tanawan, Islab, Cebu. I will be giving you a short orientation regarding with the rules and regulations that you need to follow during your wall shark interaction. We are implementing these rules for safety and for the protection of the wall shark as well. First is, you are not allowed to touch the wall shark because they are considered as wild creatures and they may react violently or swim away, leading to a shorter interaction. Second is, no flash photography because wall sharks are sensitive to light. Third, in swimming, please observe the 4-meter distance away. Wall sharks are getting closer to you. Don't panic. Just give them way and let it pass. They are harmless. And lastly, you are not allowed to apply sunblock or any skin protection because these products contain chemicals that can harm the wall shark. But if you applied it already, kindly rinse it up down there at the shower area before going. Violations are punishable, so please obey all the rules to avoid penalty. We have some sea wardens monitoring the whole operation. An additional reminder, from here up to the interaction area, wearing of life vest is mandatory. But if you are a good swimmer, you can take off your life vest and leave it on the boat. And from the boat down to the water, please enter slowly. And for those who go swimming, please remove your jewelries or any kind of fashion accessories with you. Because may fall accidentally to the water, we are not liable for that. And in taking pictures underwater, mobile phones are not recommendable. And please don't leave your things unattended. Just always remember, no touching of the wall shark. That's all for today. Thank you for listening. You may now proceed downstairs at the waiting area. Thank you. Lang, wala pa may bakante. Dere sa mo. Mato ka, dirira ka. Usa dito ning gawas pa. Waram ko dagalo, pwede ra mo kumukuyog. Kanilang tuwalya. Dili okay ra ko. Andad na ko sa init. Malapad mo yun. Dali raman 30 minutes naman. 30 minutes, I the whole thing? So waiting mi sa among number guys. Among number kay 258. Dili ka ba na mo dire? Walo na sila kabuk dire ang number niya. Walo ka. Kira ba nang kabutan ka si Ma'am Ging?
Dali, ma'am. Basa, basa. Nay, way di basa ya. Forward, forward! Way kalo ko. Kaya kayo nagsuot pa siya kuan. Ha? Walay di basa. Kisa man eh. Yaham na, isuot lang sa anak. Ayaw sa kay siya magsuot ani mo. Day ba ka, ma'am? Oy, yaham yan. Imong sombrero ba? Uy, ang bata asa naman. Priority numbers 261, 262, 263, 264, 265. Please proceed to life jacket area for boarding. Mawet, ang tangon kaya pala mga ligo man na, muday ba na sila ya? Ako ayaw, di na kung bata man ko. Ay, bukuyog ka? Oo. Ay, Kuyog ko. No. Ala na may muko. Ay si ma'am. Na may uga ma'am. Sa ma'am. Ayun na lang, oy. Uga basa man na. Di si ma'am ba kay di man sa muday basa iyang kuan. basta. Wala uga? O kining niya, gamay ram mo Kana, kayo uga man. na. Uga man, pero gamay kayo na tanan. Ay, kanina lang, oy. Yan lang sige. Mauga nga lagi ta maduga. Nagdamag ka kang sinina. Mauga. Okay, let's go. Yan kaya yan naman na sinukuan. Para short yun na. Ay, dere, ma'am. Dere, ma'am. Diri kuno, diri sa pay. Sa repita ta? 149. 149? Kisa mo na, ha? Kay... Yan na, kuyog ka na ni Ate Marilu. Hi guys. Hi guys. Hi guys, kuno. Rube Provinciana, please support. Asa? Otro? Support. Rube Provinciana. Support. Uy, nagtual yun. Asa naman si Dok? Kasi nabilin si Dok nagto. Ikaw, sige Dok, dito Dok. Murag kita ra siguro diha. Kapit na ang board na muli. Ano So guys, daghang kayo mga nananaog ni shark.
Wala sa gagos. O, shout out dahil ko dali sa nagbugsay. Sir Tagyam. So tara guys, samahan nyo kami manood ng whale shark. So sa mga ganahan mo ta na whale shark, pwede ra jud mo message below para i-assist mo na guys. Okay, baba kayo. Oh, baby. Di ka mag-swim, be? Sin? Dili kay daan man. Sige lang. Hindi lang sa maabot pag sa ulo ikaw. Kamakaya yan kuya. Baby pa to? Parang kay ini. Ikaw, ma'am, dili ka, ma'am Ging? Oh, di ko oy. Ano, madlo ka? Sum ka malong salom. Oh. Pareho ra ba day mo, ma'am Ging? Pareha gyud. Salamat. Balik na rin na ba? Iko, balik na lang siyang ka... Ay, nanay isa ka budong. Okay, there's First time nila, first time? yeah, first time sa Pilipinas. From Colorado. Shout out. Go, sa... Dana, another one. The shark. Yeah, go. Picture. Oy, you're in front of it. Oh no. Come here, sige. Come.
Can you see since you don't have your glasses? I can see clearly. It's really close. Oh, okay. Just hit your cam. His tail got cam. Dili, bibi. Ibaw mo ka. Okay. Sige, swim. Ma'am Ging, naog na. Kuman, mato po mong sardines. Layo-layo po. Mga buhapod ka oras siguro.
From na mata. Looks small on the outside, but it's big. Sa karom. Yeah. Twisting. Yan. I want to go back up. Mommy, I want to go back there. There's water in my mouth. Ay, mga puno sila. Ma-extend ang naputelik pa lang ahon. May pag-domingo na. Diyot na tayo talunas. Pohon. I'm gonna go back up again. Korte di kanilnya, wala niya. Pero nga ako to nag-intake. Pinsa taon. Ay, glauta. Paano lang yung pinsa mura ay. Ayaw ha. Kuha na na, ma'am. Kanang gamay ra na tanawon nimo des babo, pero bug musawom ka dako kay na siya. It's big. It's very big. Ilan na isa. Ayaw na tawag. Mas taga-gusto. Ayaw ko pa tanganan. Like 2 feet away. You go over there. There's lots of little fish behind it. Chill lang ta, taga-gusto na. Chill lang ta. Basta yung program mo sila sa salam ikaw. Bakang-bakang lagi ni mo. Sada lagi. Ikaw Boston kaya. Hindi ka po. Ikaw na po Boston. Dito na pamiyam. Oh, nag-enjoy ang lahat. Oh, shout out dyan sa mga ning-assist ng mga boatman. Salamat. Salamat sa inyong pag-picture, pag-video. Shout out taga Colorado. Denver. Ah, Denver, Colorado. Yes. I think they got it. We'll see. They're just too strong right now. Okay, nag-enjoy. Oh, of course. That was awesome. Bisa kang local ga-enjoy. Yeah. Bisag pabalik-balik na si Doc, oh. Balik din dito sa Oslo. So, thank you. Nakahuman na silang tanaw. Sa taot sa mga desang likuran diya. Oh yeah. Hey. O, tuwag kameraman si San Roque. Sandro. Uy, I gotta go. How far do we have to go? Pilastel 145. Sardine is... Tsaka lang yun, sir. Para sardine. There's a shower. Nara may banyo din. mag-shower na muna. I-shower diya, oh. Napagay 111 ah. Oh, 111. This one doesn't go fast. 5. Yun na lang si Si Ma'am Rubira daw mahatag sa pito. Tuwaras mami Ingrid. So, mana guys. Ayaw, what?
Colorado. Shout out, Jomer! Shout out, Imboy! Imboy. Oh, shout out. Provinciana. Shout out, Eugene! Please support Probe Provinciana. Salamat! Salamat ma'am. Thank you! Mo sabi? Ito ko yan, mag-shower. Nalisod ko. Thank you! Thank you! Thank you! Hala, asa na magbibi? Magbanlaw din sila dari kay... Nakaman lagi lang. Na pa may nangabot. Kinay kuan kanang pagkaon sa Musanzing. Jay! Ay, dito mi. Jay! Jay, come here. Jay, badlaw. Pero mawala ng kuan. Narabay pagkaon sa Butanding. Okay, let's go. Diri. Hindi ka. Malaysia ko ay sa Colorado. Oh, shout out Munching. Shout out. Tan-aw ba dia kung kuan sa imo? Tapos Shout siya. out Munching day. Shout out sige sa imong wife sa asa natin. Nasa Kuwait. Oh, shout out ko sa mga taga Kuwait. Nasa kuan YouTube. Oh, naman. Kanang Im's Life Journey. Basig ina comment lang Im's life journey sa Kuwait. Sir, kadali lang sa... Kita na nimo Im's life. Pa-comment lang ina. Para sa pinto. Nag-enjoy ka be? Ikaw be? Malit pa sila ko. Ah, mamalik sila? Ako ba lang ka? Ah, sila ra, uy. Salamat. Salamat, ma'am. Hala, imong ihatag daw ni ilahang. Ma'am, na pinya, ma'am. Para sa bata, ma'am. Salamat. No, man. Thank you. Sige. Hindi na sa on, ma'am. Pwede na sa... Hello, ma'am. Love you. Go, mangulit nami. Thank you. Thank you, thank you. Ay, basurahan? So, may tanong. Kainit na bino. Lagi. Salamat ka, Ma'am Ingrid. Turista. Pagpainit. Kaya magkuhan doon sila ba? Mag sunbeating. Dito kami sa inyo, guys. May gito. Sa balipay, yung tao na. Thank you, thank you. Bye. Oh, thank you. Salamat kayo. Bye. Dili no. Oh, bye-bye. Bye. Bye. Amping. Bye. Salamat. Thank you, dog. Sumawal pa sila guys, wato pa sila og kanang walbuwal. Na sila guys. Sana ko dress bye. Salamat kadyo niya
kanang Ma'am Ingrid ug ni Doc Floyd ug sa iyahang sister-in-law gikan sa Colorado, Denver. Salamat kadyo. So nag-enjoy jud sila tan-aw sa kuan guys sa Wilshak jar nang kainit. Makakuan sa ugay sa aglabad init ja. Mo to guys, thank you for watching. I love you. Kamping wampo tang tanan.